Hi, welcome back again. Ngasi vlog sidi yamna thajadana ngasi sa esei ngasai dalaga thabang khak chakpa thabang chakpa sida lambi da sum dalaga angang khar thinahani na mara hairap sida kusi sangukanda yamna mayam thoi hena khangnaraba aisi yam pamjarakpa band ama Manipur ki thingnai ngasi se ado moi sing do thingrakanda esei ai ge pamga ai ga yam pamna ta gi esei ko de sanadana tawre to kuma is no sing so when it has to me jabbing to me because I know that say in parts of the case it was so say ono me ana dum adi kana sing do say sing do ta hanjar ke sing do khata rakpada to pa Manipur ki musician from the family balere ga dum I will suggest or recommend so that I should next time hingnaba matamda mo direction to ba adi mo ano plan Nobody to me, I'm the jerky. So I'm going to go to the So yeah, band the koi me am na hena ko hena khanga band ne do guitar khongi ba guitar nyame mo se kala kala khongi se lo yam ne
Rishikesh na ne thaina aina adum kan hai ko aina chari tam tam da 11 ka tam da jikti Rishikesh hoise tam da 12 ka ba old block la ramaga adu moina tam du best thing is like the reason that say is that quite something all that up and wow yes adu no pa ga ngam na ma si the la jan ngai ko da wai bi khang ba ngang Di kaya ito. Kamlesh drum ki jotin diba Ayun. Nongpok. Nongpok and Goroba Thank you. ito ay favorite song doon sa tiyo Didayo matiyam na Yay. Bigay tauriyay na lambo Nung sihay na parubang lambo Asang maatiya Akong bahay ko ay tamuyi umandi Bahay karunin palagano At siyang bananggi mitinang Tamang tinanggi ay lalagta At siyang bananggi tamuyang Bigay tauriyay na lambo Nung sihay na parubang lambo Asang maatiya Akong bahay ko ay tamuyi umandi Bahay karunin palagano At siyang bananggi mitinang